Timu kurgo mu kakiiko akarikukura emizaano y'amashomero ga siniya ka USSSA erambwire amashomero agashabire kutebeekanisa emizaano ya siniya 2025 okushwijuma ebizaaniro hamwe n'oburaro kureeba yaba nigabaasa kuhambwa okugitebeekanisa. Omuri aga harimu erya St Mary's College Rushorooza erya Kabale eryashabire okutebeekanisa empaka za elite hamwe n'omupiira gw'ebigyere ogw'aboojo. Tutura tweteekateekera kuba tugwa mu rugo kubanza kutayise emizaano tugitayise emirundi atoguno batuhogugwe ogutushabire nto twasima emirundi 3 so buri kimwe cyona ekikwetagisa tukine oburaro bw'abeegi tubwine abokurude twine abaana bakikumi na 5 abo bonka nibereka ngo tubasa kustinga emizaano like nkugo muzaano gutushabire umuzaano w'ebigyere ogw'aboojo kuba gwine abaana barina hansi yabo nk'enkumi 2 so abo tubabasa buri kwija kandi twetegwire ibintu byona biriho kuko baje barambura ndiko twabereka we are more than ready. Ibishayi biriho, main hall iriho, aho kuzanira hona hariho, twetegura kare, so we are ready to receive them. Rushorooza nehayana na St Joseph Natharese ya Mpigi hamwe na Standard High zane ya Ndeje kandi agagona garambwirwe. Nzubira nti tuina ebisanyizo byonna ebyetaagisa okulaba nga tutegeka empaka zino mu ggwanga okulaba nti abaana baggwanga lyonna elite games ezigenda okubeera mu mwaka gwa 2024 mu December ne January 2025 abantu bonna bayitabye emizannyo egyo bajja kulaba nga bazannya bulungi nnyo wano nga tuba hostings nga St Joseph of Nazareth High School. So the culture is down up there. The students and the staff. Good enough, you have seen staff has gone out. Aganda garambwirwe garimu bukedde ya Comprehensive School, Jinja SS, Jinja College, Ngola High School, Seroma Christian High School, St Peter's College, Tororo Girls, Jinja Progressive Academy, hamwe na PMM Girls School. Amakuraga gashakwa Logius Byamukama.